Hakahnyau tarik ukalalengkot arhajar arphusau, kahnyau mer Oratory kalayo ban penkut, ya ka Jingrakhe joka Jubili Rupa, Silver Jubili hayeng mane mau nyangla. Ya kene ka Jingrakhe la sedang nadu kesan tarik rempang arhajar arphulai. Barok si snem ki khon Samla, ki khenarit, rengkat bat ki nobis, ki lapan kre ban penlong de ki program baper kum kadak ban rakhe ya kene ka Jubili Rupa. La sedang ya ka Jingrakhe ha Khubor kendai baje menstep da kemas bekut balapan menta de ipadar Arcadius puwen. Ki dan sanut ki padar, kendiat ngut ki sestar, ki brodar, bat ki paj ringet jong ka snong mau nyang la. Ha Khubor si baje si pawa la yo ban penlong ya ka jing mani sakramen bod saki cultural program ha Khubor ar baje no phai sngi kum ki jingruai, jingshat, drama bat ki wei. Ubak Roni Vilingdo MLA Melim constituency ulalong kumukong san hakani kasngi bat haka jingkran jong ulai yaro yaki kena Samla bat yaki nongkit kam ki ba kentup ya uba breakstar dekar ba karbius dekar kong Christina Kharkongor ba Marcel Kongklat bat ki wei de ulai yaro ru yaki prodar jong ka sunny side yaka jing mission jong ki lapan kut yakani kasngi da ka jing Pynhap yaka lama de ipadar ham perwa tengkan bot sa ka jing ai khuble ya baro ki balawan bandan rengkat lang ha ka di kasngi ta iba Marcel Kongklat.